Amakipe abiri niyo hagarariye u Rwanda mu mukino nyafurika. APR FC ikaba iri mu marushanwa y'amakipe yatwaye ibikombe bya shampiyona iwabo CAF Champions League, naho Rayon Sport ikaba ihagarariye u Rwanda mu irushanwa ry'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru CAF ku mugabane wa Afurika ku makipe yatwaye ibikombe by'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru iwabo CAF Confederation Cup. Kuri wa gatandatu ku isaha ya 9:30 kuri stade Amahoro hateganyijwe umukino uzahuza ikipe ya APR FC n'ikipe Al Ahly. Ni umukino uvugwaho byinshi n'abakunzi ba ruhago. Twasanze baje kureba imyiteguro y'aya makipe aho yitorezaga ku bibuga. Twakora icyo bita gushyiramo ingufu zo gufana nakacu kajya kuko n'umufana burya aca intege umukinnyi. Yabona abantu benshi bagira complex abo bantu bise tukamera nk'iwawe wenda ntibagifana, ariko iwabo bagifana nta muntu wabatsindiraga iwabo. Ariko natwe tugomba kuza turi benshi tukashyiramo ingufu ikipe tukayirusha niyo morale tukayitsinda. Kuvuga ntabwo amateka kuko ari mabi cyane ko murabyibuka natwe Zamalek twigeze no kuyikuramo, twahikuyemo tuyitsinze ibitego byinshi. Nubwo rero ari ikipe ikomeye ntago buriya mu mupira nta mateka agikora cyane. Buriya hasigaye hakora kwitegura, hasigaye hakora tekinike, hasigaye hakora ubwenge bw'abatoza nanga se bwa staff kurusha amateka uko byigeze kubaho. Ngira ngo notone no muri Afurika no hanze murabibona uwiteguye cyane ni utsinda. Ku ruhande rw'abatoza twashoboye kuganira n'umutoza wa APR FC Mashami Vincent, avuga ko imyiteguro ikomeje kandi bateguye uyu mukino ku buryo bushoboka. Mu gihe umutoza w'ikipe ya Al Ahly Joan Gardo yirinze kugira icyo avuga ku mukino uzamuhuza na APR FC. Twese turabizi kizagusha n'ikipe ngira ngo ifite ibikombe byinshi ku mugabane wa Afurika muri irushanwa, nawe ku ruhande rwacu ko imyitozo imeze neza, imyiteguro yose mu by'ukuri imeze neza. Ngira ngo dutegereje isaha gusa y'umukino hanyuma tukareba ko bizagenda, ariko ibindi byose by'imyiteguro navuga ko byose bimeze neza nta kibazo. Umuyobozi wa Ferwafa Nzamwita Vincent de Gaulle avuga ko ku ruhande rwabo nk'ishyirahamwe bakomeje gufasha amakipe y'u Rwanda gutegura neza imikino y'amarushanwa nyafurika, ariko ko uyu mwaka CAF yahinduye amategeko avuga ko ikipe yakiriye umukino iba ariyo izajya ikurikirana ibijyanye no kwakira ikipe yasuwe, naho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri buri gihugu rigakora igenzura gusa. Birebana no gutegura imikino cyangwa se kwakira amakipe asanga yandi, ngira ngo muziko ari itegeko ryasohotse rivuga yuko ekipe yakira niyo ifata en charge cyangwa se igakurikirana ekipe yakirwa, ariko ekipe isuye ikishurira byose. Biriya byavanyemo za mpaka byaje n'impinduka zaje zitangiranye n'uyu mwaka. Twe icyo dukora rero turakora supervision, supervisa kureba niba ekipe yakira irimo irabikora uko bisabwa. Perezida wa Ferwafa Nzamwita Vincent de Gaulle yavuze ko ubu harimo kuvugururwa ibijyanye no gucuruza amatike yo kureba imipira ku mastade. Mu gihe cya vuba hakazajya hakoreshwa uburyo buzwi ku izina rya ticket electronique, bikazakuraho imbogamizi zijya zigaragara mu masaha yo kwinjira mu mukino. Ikipe ya APR FC bivugwa ko amakipe yo mu gihugu cya Misiri adashobora kuyidebekera kuko yigeze gutsinda ikipe ya Zamalek ibitego 4-1. Al Ahly ikaba ifite amateka yo gutsindirwa ku bibuga byo mu Rwanda kuko Rayon Sport mu mwaka w'1999 yayitsinze igitego kimwe inanirwa kukigombora, nubwo amahirwe yo gukomeza atasekeye Rayon Sport kuko yari yatsinzwe ibitego 3 mu mukino ubanza. Al Ahly iri ku mwanya wa gatatu muri shampiyona ya Misiri, ikaba yaraserukanye i Kigali abakinnyi bayo bose bakomeye uretse Ahmed Abdel Zahel ufite ikibazo cy'uburwayi. Al Ahly imaze kwegukana igikombe cya Orange CAF Champions League inshuro 8 zose. Kubitoka Ndatsiri, Televiziyo Rwanda mu mujyi wa Kigali.